Oh, yes, Miss so any Montoy. Mo fast mo cover. Na ti say. Ya kasa di mo bi anti nkawai. Yo, wudi no. Pacho from Susanna Nkrumah. Susanna Nkrumah. Oya, Kwame Nkrumah na. Aha. Yo, what did you say? Pacho mo 24 years. 24 years. Okrom ne he. Pacho mi free. Asampa na ye man kranso kwaso. You ask me some adwumadi a wutie. Pacho. E ade abo mansan ana ye ntwam. Pacho e bo apa. Ye ntonkoso. Pacho. Yo. Anyumrei. Pacho anyumrei nya bokosa. Me bra panyini. Na emre bi atwam o frem papa ka twa ne say. Wakoba bi na ese me ye bayifo. Na mama papa busa me. That day me sunya me fa do krasen ka me numa ku me ho me sister. Ene amanfo ne to me fo kakra fine na me jaye. Esa beto so bi. The chat to cry Thursday ya last week e free me. Me ho na o frem say. O pese u besi 2 rooms bi wo ye ho. Ntinka meme dana metim nka mentum free. Na u si ang mabati na wo de nim ba ko. Na me so u si wi a eno de enya de. Nti wa de ngye de nkoma. Ena wo ka se me be ha na me so me ka bi treo. O kan say. O si meme o si me mu ade o se dan as ma ye me ho se na me se me mu ade sen. Me ni masema as e di se mu prempe na ma ka me ka cho so o si me mu ade. Sa na my life tie na me ka sa. Na say ya kasa ka. How was saying me a baby for na. Uko baby I se me na me yo. Na me se wo se me baby for. Was I me come do na me kasa. Me so ye baby for. Nti ato so 3 times. Na me se me nti me bi me so me nu baby a 24 years. Me nti mama fa bayi e megu me ho fin. Mate bayi bayi me nim de we bayi sitie. Yes o gu me nim ase. Me nim bayi nti sa me bayi for baby kro na wo ko ye no. E ka chen se me be fo onko fa so fo ne mra ana e malam so onko fa ne mra no me che mama nka manu mun se me we ontutu be ye ne mame empe bi we na me be dan mu se mo mo me se me nya be fo na o de ato me so Asenu si da ben. Me pa cho Thursday ya. Okay, na so ye be fo no ye be fo aso den ka sem bia ni ho. Me pa cho o tan da me na ntem no ana o de. Se e ko so ofie. Me pa cha me ne be fo den. Bonde so fo bi anti dia fa ne sa e. Ana Invitation the first one de tene kakra by we no na say akoye me abusuan sam kakra say one dey asenu pia bonten me fata sam na nkasa no minim de odi pia bonten invitation de minim de odi pia bonten cham se o suzi we be fo o krum ho o monten so na so onya be fo den ka twa so e ana how aha me so kasa sam na chem san se meji me uto me se menye be fo o ma me ti ase me fa chumi mama efu o papa nso e me fa ti ase eni ono mo ye sei me fa cho do ne mama ho ye den ke ye 3 ma tu me na me last born na be ma ba ko na mama me de ba ko be ware papa nso de ba ko be ware e mama de no no se me ye be fo no ti nse mo nyina o mate me fa cha me ka chem papa mu hwe ne numa se nka wo mra onu me nim ni su ba me ka se o ma nya de obeba ampa wa ma na me se na de no ba bedwan ato am me ma me busu afọ ka se nka me nya bu se nka mu se asem no ofie ba me ka se o mu se no ofie kro mu ni na me hu de we mu se me ka asem obeti ase ono na asem ode nti ha de me bedwan beto mu de a ne se bibia ba ye fa nti ba sa ukru sro ana me fa cha me ngare ana boyfriend sro Eba sa was show. Suzie. Be na bo nam say you de say, be you dama wan se dia. Be na me da cry. Eh. Ti be no feel is ano. So was se dia say be na you fa. Ya so ja ya ntu bi ngwa. Ibe kunyo. Oh okay. Ni bu na bo be no o fa na unia. E fa cho me bra no. Unu ho na e pani. Wona ye pani ni. Ah so you pull smooth tem ni mba me odi mfie say. I met my cousin be about 35 years. 35 years. Oh, ire. Oh, ma. Na die pa na ye nti oso na wo ye no de na ye no. Say o ko ye say me de na hye kejim honhom me de na hye kejim na ma to nsa honhom ato no so. E na afen so me ma ne bro me ma na djuma so nsa nko so. Se ne ho ma bo na ma koyi na firi kejim na obe ye djuma kakra. Na masama na de akono mo nsan bo no yo bi o twabie nsan de wonum
onye obi bros ababe ma de ana we so ya asema ese ogize ka otwa didi ana se otimbu na afi ohun kan ba janda maintenance enti ba ono msa ma hu dade just on se o su na to kejim no alok no me fa chan aso ko ba so fo bi o ko bi na ka sa se me tro vi asim nsam dos pa Kwame Gongo ana holiday senka koda no dia betra ho senka koda we sa ko siba fo bone ne aso ya ofufu ni ama no aso do gina ofufu so wa obi e se fagare gunzum na ansonso obone ne na pimpim mo agozi bu afo odi for Joseph Mensah ebe diagnose enche kra na producer e push ahoma na ni ni adi nkomo sanye bia ampa suzi otie wo baifo odo hye kejim ensa wutwa aye ono a sanse hwehwehwehwehwe hwemo yi ono a aseni papa na sna aku na ebo na diagnose ni nyina suzi da Susana da abrabese Susana yes da bebo din ba ko be de ho papa Bishop Dr. Jewa du ona kire me Sokoban ampeyo New Jerusalem Chapel no di fata mama kisana du of a Clement ni mpenifa hudo fe mom nyina fin shapa papa say beye no kuguru kabire jam twetwe ampare bie kumini hia fabia sobojo jinantwi yanima emu de he na oyusu me fa cho menim de menim sa me ben for de na bi ohun ka de ya dem boy nyina untimi ntwisu ba koka nim be ma meti be say ye anami ma obi ye bo be hun ba ye ba menim se be ye tisanse be ye tisanse okay tidini emu de he na yewde kuguru kabire ampare bie jinantwi fabia yanima sobojo o sere me emu de na yewde sobojo lekan sobojo ba ye no yusu sobojo sobojo don't say yewde my goodness all right mentor in fact any brisem your boy ba ya enamfo nyina po okunu po oyire betimi apo abusuafo nyina mo nyina be show so say ba ye no fitiasa ne kura na mbebra na odi kan ka say me ben fa na mpa na menya fine sa woni ma anya fine a na no ahu say dia de oye ne nya na ojai sa de bayifo no for ahihye sa no bayifo na no for ahihye sa no bright oh bright yo ho asi bayifo na no in fact I for group now on Facebook ni mo de pa ojomu a nso ma akoso no na NS Clinton dia nso be ka dia agree on Raj King mo tete man ho only for Joseph Mensah no benefit after no purify no sanctify no and the Bible names for man say kwa for ko juma ampa ba no what dey diagnose help ya when no transfer anatomy or sinipa bre and the angel protection oil some 91 823 ebe jaso obotumu kojo de etu bibia ase kankan patuwo abusionum patuwo dan nyina jadam sususu aden Wubreni, because the angel protection oil, some 91 and 23. Oh, when you network chat. What him some basa, the beyond to the beer fight or so for cry or can whatever movement no organization or Tim Fabre, angel protection oil, some 91 and 23. Yade connect to us here, your female to a spiritual attack, na everyone, a country crazy, a bien tentem, open favor, some 23, Namia Esokoje, Johnny K. Na a common Emilia drugstore. Ben Zaki eno or Ashifua Sha FM bi ha say point na Asapo Konongo Mami Akobam Koko Germany Frankfurt Peter Osemensa US Virginia no ahwe proxy honum Land Mitcham CR4 no ahwe lady Belly Street 91 900 Gent Isaac Yaboatin enso for both mo aduna nyimre ko sha odi for Joseph Mensah e Okumase Atimetim Tabumbola Junction e Jordan and Abrada e say
ɛnɛ ɔyɛ adwuma ɔkyɛn so ɔbɛyɛ adwuma tɔmirika to ntɛntɛm yɛ a mo nkɔntɛm na nsɛnso yɛ animu biribiri kyɛ ɔpɔ ntɛm kyerɛ nto obi ntommirika no nkɔntɛm na fa baabo nokɔfo no ɛndaago no so ha no nyinaa na ɔma apomasi berɛ sɛde mɔfa se suzi asɛmi wɔbɛdaago no so na anwummerɛ yi ɔmɔde ne kyɛbi wate na afei nkra amasaman stadium Jarvis ɛho sɛ yɛwada ɛna memeda nkɔkɔ Trado Salvation School ɛho sɛ kwasiada na ɔyɛ adwuma odifo Joseph Mensa numbers ne 055 44 77 959 055 44 77 959 05 04 60 4122 05 04 60 4122 meka sɛ ewie ya producer Pusho Ahma ɛne nnuana adi nkɔmmɔ ɛyampa so ɛbɛyifoɔ ɛne ɔne nkɔsɔ no bɛakɔda na akɔtra hwɛ sɛ ɛbɛyifoɔ a kɔbi adeɛ nkɔ Kwame, Urgent Avenue Ventures nam do aduru. Wo fie oton, ana wo pe fie atɔ. Wo asase oton, ana wo pa asase atɔ. Japadeɛ bi a wo pe bia no. Urgent Avenue Ventures ɛsɛ bra wona tena no muntimi wa so nko kwan so. Me no ka sɛ efie ahodoɔ ɛne nsase ahodoɔ gugu miamia me bɛbobɔ so ntimi srɛ. Miewa no nka sɛ Kumasi asase asawate. Sika na ni bie na mo wo sika nkwa na apɛ Japadeɛ ti sɛ fie ana asase dia ye bo hwi ni akɔ baabi te sɛ Buokrom Estate asase ne bi da hɔ adeɛ bɛba sanso na ahodro ataseman so santase buadi agrek kwanwoma yabe apromase mamponten duma na afo adwetia heman mpobi trede pachi na afia adankwa a me nyinaa no besrew ensase boyi efia yantam ne agramu na da hɔ a ye petofo ne enso so se bi baby na person otomaya Urgent Avenue Ventures ye beboa na won so oda yeso atumi abamtumi sre ye nyina mo hwi ne nkwa Urgent Avenue Ventures akira kwan ewo eye Buokrom Estate A-line abase ho anu butu nkyere mu bi atra so no 0243 661708 661708 Natural Company Limited akofa nra ho da be jaso so ye say ma obi na yusu ate and they can find Dinat capsules come in here Susie I said Dinat capsules that's ramete dietary supplement e ma nyina kan ka so ba baby kekanom and ensu bi yellow bi green bi white bi gu basa unya Dinat capsules and na fe so o compass o tia pa Dinat unya tinka kra some ne mini tinka media mini tinka o pa tsen Dinat capsules Proslab capsules so o Johnson tentem Johnson ni mo pai anya ntafo na bago so be otimi say yes cause what me say we boss na mo edu pa ohia Proslab capsules na asisi kama ya de ya true man if I say true oh ya man enyina so nche hesi na abudichi fere ma if I say ohia true man capsules emo no yatin kam if I say koji biwate enyina fi Natural Company Limited a herbal shop masidika shop bia ko abodin di be ya Dinat capsules Proslab na fe true man please of moye 0249 017101 0249 017101 0204 616161 0204 616161 Alaska Star Enterprise Ghana #1 so distributor by quality and original wallpapers there omo na abasoboni nyina ye de ema wo mo ntimisre afiafia hodo hotels restaurants and sorry banking halls ahodo nyina be design am na ye abefo kwan so na ye ultramodern Brighter James is so Brighter J oyaje Raj King ne NS and some grow no for be a guy na day Brighter J be Kwame on a more serious note so me ye sexy on say girl na siri nyina me otime nchen no kakra bi anu wosre ohwemi bi anu wosre Brighter J yeso hia capsules na se mo tuo he TV so nyina se suji asemo ka mu nti o sabe ni mpoka na mo he oh Bright I chop yourself pain my do ho ya pa because where go edi kwa me yakwa Alaska Star Enterprise mesre sabri medical catcher ofiefia do hotels afi restaurants sorry banking halls awodo nyina ye besiesie abefo kwan so na Alaska Star Enterprise na yeko na ye no makodi kasubo mtimesre se die yesi afi we mu dwumade nyina ebo no mo hwan so ohamu abupa dia sannum 35% discount mesre o etufo ene mo pe makoma akodi adum dwumade na ye nyina yeko Alaska Star
Enterprise ye kira kwan e wo Kumasi adum ye ne Boss FM die ni hwe san so ne be Prudential Plaza pay ye enka Tiptoe Lane ye be Circle Mall enchiremu bia no ye mfe Alaska Star Enterprise penning for 0554 114878 0554 114878 Sika bo atas na pe phone atoa enko ba bia gese Franco the wodi nearby Franco Trading Enterprise e ba so business a Esoko Franco odru won mo phones your Alcatel Apple Nokia Tecno XTG Samsung Infinix Huawei and for your satellite TV since Scour na fe Asano Derrick on ape kojizu choice ina aye quality chance aye Franco the wodi enable minimum bia is a Franco Trading Enterprise about your SD card, chargers, pen drive, power bank, USB cable, digital watches, mobile Wi-Fi. In a Franco, I share na circle about your shops in here. A jaba encha owadum and a fe YFM chair, Malcolm Shadimu, Prudential Bank and Shadimu, and a fe Kufor Clinic and Shadimu. Can you tell New Market, Barcos Elho, Pusa Moya, the Franco for any commercial business, control phone, accessories, Nitimis Ahodo, or Franco Australia. Number in here 0206 310483 0206 310483 and 0245 232091. Charlie Gingerle Corsia betumi so tu na ye wate oba no anu mu ache hwe wankasa fried rice wankasa wato ma no ye dugu anya ka mu be overload o de agoprama ma di so agura ototo papa so o ne ne namfofo betwetwe wotan etimi srawo agoprama na wasi so ndie bo adwuma pa ne basa ono ankasa na eyesa wodi hu adanse kire namfofo ne mo misrawo Charlie Gingerle ko etudia miso akakaduro wom ewo wom na petesi spirit papa ye dia so mu ne dia hina we ma hangover a multiply bia so na chese ya ye no under hygienic condition na chese emuti eda hokan Charlie Gingerle ko omukura na de Charlie Bitters abadwa so edadi spirit ni wom habama makuma kudunsia ene akeka bom ede aye Charlie Bitters edadi etimesre unya bi nonom a chese habama na wom na siesie ni padua no na afi wa hwehwe totwe na bibia da na ko no mbetos no atimi atibia di etindo so podi e bo hwini akọ Kems Multi Beverages Limited ye won na hinsu ye ben ginya se Romzia echiremu bia trawe so no ye penim for 0246 955 678 0246 955 678 Akobi odesika koma connection man di ye no beso dukan oye bia anye ye na akwa na pa na oto nyuma ya ahwe ho se ne se suno na chenche bia di ma wo chenche bia di ma wo awa kemi angwa ni bia obi da be no ana obi osori a sa nyino na oto bossa say ya ngani de da ko so no po ko tie nyum no afi yakoi a mo nyum no fo no akasa te o se chenche bia rima ho hai chenche bia rima ho hai amzia ayeka bedia zamba se chenche bia rima ho hai dia so ko Akiba Travel and Tour Services yes kama yes out na chenche bia rima ho hai o ba chiropa Akiba se obi amra e de ko Canada US UK Switzerland and I said Japan so ko Akiba Travel and Tour Services Ghana Tourism Authority atimisupan se omoya de nti visa ho accommodation and you know kra jomlike nkodeshia na nsisi kama awo Akochela Central Mosque number ni 0244 219836 0244 219836 Sabre de akuafo nyina chef na wodi e ofo na we agiso ofa enkyeremu ni nyina ni wona wonum de woku adwuma mu dwumade hu nyina bibima mu nyina akodi ahia na omde ofa we organic farming aid sonkokura aba ebu akuafo misrawo unya ofa e de petum fudie na se come on emuamu bia ntimi ha onoba no mu a afi atwa mu do aburofu a osan bi be ha no misrawo safo amiwems no omu ya mambofo ankasa obema da su nyina na okwadwuma wo ye no onsa besi fom unya ofa de petias asene so a come on wa be dia dance aburo no kia na esisako ni nyina ne se ututu ba ko a utumi nya roba fa umpewe na apede ben sanso na nya ofa de gumfudie na se abanche bode menkani ene chese bayire nyina no ebototwetwe atosodie be so do so na kokoi nso asodo so umpewe na apede ben wodo ho bo ofa ene se afu akuafo ene ebombafu antimesre sie nyina ye mohwi ne enkohwe kachire agrochemical limited o honom na ne doso pu ebenya ntimesrawo o agrochemical shop o so bohwi kwan kachire agrochemical limited no akogye ne doso pu enkyeremu bia tawe sunu afrempanimfo 0244 233760 0244
233760. India's spiritual doctor, Prayer and Healing Palace, India ba ko kushia Diwa Shaka, Ranjit Gaba Singh, Reka, Aliya Tanu nyina kushia wajia dura no hye nye dura liko komunia de etu ya dia se te India se obi amra ahoya basa basa hutimi gira wa na hu de onya ho ya de bi na hinta pese ku ho ya de small boy bi atimi kum ade se jeja ho na ya de small boy eku ho wo pani bi a ono ko hospital ya de no ya hu se sitie e ba no hu chi ne ye pa na Dr. Bushansa opende bana ya ho chance ya ye no hu de nyina ye hu de ha no opende se na ho ye o o se doctor se han me ho ya me se de ufiri afuom ba na ensuo pitipiti na kakra gus no akota dukrum na ho na wo de no bia be ye hey no o se opende adan sorry ko ho do ni ho no India de so bia na no what them na see ye akoda ho ntimi nkasa na se ho ntimi nantie ya mo wuo na ya frum na ato mo ne ko o da na ojonso panimu junso krobo de enye oboda ko dwabo boda ko yie boda ko sawa damfo na so yiri fa na de fa he India so bia mra anse ko yie e ba to be ma ekete awu na se osuru pila gono syphilis otu ase na afi wadem sense basa promise and fail galam se fo asase sika osne so ahwa hu India se bra no funtum ya sika ne ma wato nsam ntintan be yefi so one time quick love me alone oba be don kwa yedma yawoda if you are meminda na kwasiada ahina kokko bin 80 mo ne signboard ni pansa awiademu puso ahmo ne India ni komo 0240 553682 0240 55 3682 02 08 297 825 02 08 297 825. Herbal centers nyina ko hyamu mazesi amene ka say the Dr. Mensa Herbal Clinic na ahenche ne de ahye wonum ni nyina ne say Dr. Mensa yo Dr. Mensa Herbal Clinic anu won na tete habama nu branu tan okekasi ani broni fita no de asane yade na afo no awatiam what a wonderful doctor enu nti Dr. Wonder Dr. Mensa asem ne yeka diabetes onu otu ase typhoid ana hepatitis B koku enam yade be no ati asabare ho obi kura no enam na okeka ofompa onu amake no a obenya 20-30% besoesa obama ye no ensipinzita nya Dr. Mensa na tena ye ho na de ne nkodi kasubum mititiawa na oyiro sarutu obechi ase posi panyin no etubese ye nyina yade bia hinta ni pedia fitinyi su kosi mawire so ye agi twini akokotwi gini depo ne hwe ne mu pe kumase no obo ase kwantempo so ejemu bia trawe so yamfre 0245 958 768 0245 958 768. And Kodimo Fuisa and Saudi Koye, Urumna Sahoyadia, Yatudin Alamo Bitters, Sabiras way, and Ucha now Sahoyadia. Yes, Sabira Nano Kornomia not transmogrify one. Sauri and Tissa, since a Koye pa. Sorry, Penny be a Kucha, Sabi no ba. Mizrim for a movie and answer Mr. Fossam got what was a mizrim for Mizrim for? He said, oh, goes up. Mizrim for me. Okay, Mizrim for a movie and names him as a jack. Mizrim for this, as how Convo Fisa and it, you know. And some of you know, if I Richard. Unum na ko num so a ye a chance what num for na de tia un ba tu ye pa na so de alamo bitters no be ajatum scientifically ye evaluate safety wom so ye quality unum na so ya de sansa wan kasa ukro no bane hama no tan ni no bane de ayo nti unum na sa ho ya de Center for Research and to plant medicine at him to say pine send somebody a koye Africa ya authentic African bitters. I love bitters authentically African. If I talk for fra and go home only feeding what you are stay away. Mo so mo ne so abra mo na menchen erade anu masemi asem we me kam de ne dren e na eka ni nyina ne say samre wi emrem eye prophet Joshua Barnes ya wada Mountain of Victory asafo no no kure ni nyame anim yedwumadie so no asam na ayire na yetan na duru mpani metia ni awo ni pakratiko ko Mountain of Victory asafo ya eye prophet Joshua Barnes oda no ene e basa e dabna da bi osinkonya counseling any prayers no ekoso sanso na ya wada counseling emergency ni mu na asam no
tumi bie dunya how be a fam to me be or touchly, yet Trinity Betron on working and Musum. Now, Fay, yet Natua Cano, and the Bassa, no idea. A dance son at the Fiada dear, Miss Row, ye can't cancel any prayers in emergency, a boom to Mestre, at Wankasa, and upon on Sugar Penua Drew, don't go, Nedmediano, a baby, Nedaka Sada the anointing service, a Dano the Ning Copo, a boom punim put to Miss Row, yet I Tremacha dear Joshua Johnson. Tremacha dear Joshua Johnson, ya kwesha Prophet Joshua Barnes. Mr. Echemubia Terry so fair. Prophet Joshua Nankasa 0540 447 000 0540 447 000. Dr. Amuzu Herbal Clinic, Dr. Amuzu Herbal Clinic, the Penny's doctor, Mauzi Hiachala, Mauzi Hiachala, Dr. Amuzu no. I said, Musa. Maybe Honoma, I didn't awu. Me can be say what region so. I would get region so. Nanso nyane yanko po yara no. Eyi adwuma mienu. Badwun so baako. Baako so ntimi nyen so baako no. Amasa na ba na se koi. Abasa akobra ne wura dwaye. Eko yitiri nsem no ohedi ko. No dan no. Me na ba yo no wo jami ye ko. Ya ba sentafo. Ye na de ne se nie. Obi aba. Kojo. No. Aso de wonya hwe. No sugusu odwaye. Amuzu Zibra, the Penny doctor, wo Kenyano, Mana Pemi, so true pillar, Tifina Quay, Bema Simijuso, Bema Jofin, Bema you could do home, Amuzu Sobia, but I week, and Twinaso, I shall tingle, and as soon as Adine, is Yari Ado Crow, is Yari de Bar, now I second center boot to no, oh crap, he said dear, a Frodiha, the Pedia, if any Odin Jane, in fact, Amodia, Amuzu Zibra, no say work. I go for Amuzu Gallic Bitters, Abajaso, Amuja dear Fusani pa. And happy Amuzu ke Herbal Bitters yamu sanfro I say paswache wo ko bagina wanyo se na she Amuzu mo na baje Amuzu ke Herbal Bitters Amuzu pe Herbal mixture so onam ya na tu ase Amuzu Herbal mixture malaria therefore ko dagu no su muja malaria wo mu a Amuzu Herbal mixture enoi ko Tafo Club 600 Christian Village any Puma filling station edition our crab ya 3 Emmanuel Otu Abrosa no sunyai Techima Zongo Chinese House and afi AC Sports Stadium, Joshua Takrade, Ebi Honom, Dr. Amuzu, number 0247 776743. 0247 776743. Dr. Amuzu Herbal Clinic, Mauzi here Chala, Dr. Amuzu, the Penis Doctor. Domino about powder na some out of what you for me come for the amamo mesraw hobia wanya odunso twa obrebo sa na fe wa kuma hu nyina no nya domino about powder no ma esiesie oyam nyema nyina obi kura de no kamia se chese covid-19 yade yi onu am osusu kura so anya bi mesraw mra ne se anopetututu no anya nsuo de no asa domino about powder atreba akokanu no ba kwa no pa ba kwa basa ebe siesie ni padua we immune booster booster na jese emanipadia ni ginabra na nya hode mapa na timi akoatia yade bia mesese unya dominion eba powder e de wa no ne anopanyum se de mi kire ya e basa yade bia timi nyi hini oni padua nim including covid-19 ya sam na be sanka wiema ya se nyina abonyenye ntimi sre den dominion herbal powder nya bi nonom e basa stroke sorry waka diabetes prostate honam ya hudo nyina o ha obi kura wo chika se ma me se wo no na esiesie ni padua no etumesre ye nyina ye bowra ye herbal center bia me se misa den dominion herbal powder eduro no enu ano no ye nyina de stamp no asisu se panyan nonum bi na basa na ni padua no agina bra no we esanso food supplement na je se nyane nuro asha ne mant be siesie ni padua no mesrawo wo herbal center na unya dominion herbal powder mesrawo unya serious etije number yi na kwagine do sopu 0209 949215 0209 949215. Tabia Zonica Herbal Mixture. Dine Koye. Tabia Zonica Herbal Mixture. Tabia Company Limited. Ediaba. Efofokra and Kansu. Immune booster. Ibebia no hunam diamu. Krofobia so nibebia se soja fa kroko tuno. Ya debu no ho de no kamu nyinagu. Na ode ocho no me weeka. Babrepa COVID-19 bo na do ko. Mali do no do ko. Pacho hia immune booster. Ofra badwase. Efani Tabia Zonica Herbal Mixture. Epacho hunam
bia betu ase one time quick man nipa na so brani pa eno yi kodani heba Ferdinand Colinac na mane ba akopɛ yan so oba fafura enko ho oni fie du ngotwa tabia zanike heba mixture enu bi ginama yi 0243 686861 0243 686861 Suzy about Santa and do a drum that this CB man comes to Sabbath just in a bin on Wati. Sabba pair the rubber better Bemem James or Tumuda. Sanson how be I war Jones or Semi day. CB man capsules nonumbi not Mr. Enwaka Jemu. No bin no ma. Wabaja to me say we on for any form da. Nina Sabbaman is not in chain. Nso 34 bucket na maso na koto agu umpewe na apede be sibi women capsules eno nso odwa so unya bi no ma oba watenka akodi achichiri no low libido potokasem sa na ye ka no we be man ye ma deda na kwem oba bi oduru mpamu a hu ne sa akwa ba we senta abo odane ne nane no aye kunkum abo mesrew so be flexible sen kontomira ya no ana se mira ya bo ho ye be mira mesrew eye sibi women capsules no bi e ba san sebuom ha nyina nsisi so ne yawa wotini nyina ase betu Sibi malake odwa so kwame enu unya bi nonuma tidie yade ma dedia typhoid ni nyina no ase betu nam ya nyina ye ja utipa na nwa hyehyehye no eye sibi malake sibi soap enso odwa so na nya bi no de dware na de bisrasra so sibi soap no na tema propro awe hunam kankan ebedwane na fe hunam na toso na kasa ankasa so be yo be sima amobi akase ge die ne hunam atoso se bi abofra ya wo no foforo ne ton de sibi soap Nyabi, na fadi ujuma. Misoni doso poni afre Suzy about Center Penning for 0247 111671 0247 111671. Challenge Jalika, ebetu chalebites tadi bacho ehun enkomoni. Yamoni ati obase kakadro ni wona dia yo e de sopreti e dia wom se ko e bacho mama eni mema madi diso di form na mi mo ekoyepa no hangover e mo pia tete pa. Video ko ipo so akara dia challenge Jalika na me kan for dem awo e man se betu e man so ajetum ye papa sanse atobo se production under strict hygienic condition challenge Jalika e bacho babia sport bia okwa abudin edibe ya challenge Jalika no je so e betu no twa wo de chalibites edadin spirit ewom papa ama ba ko dun se dia yo ko market abudin wate e be se kama ama ba ko dun se o 16 herbs di ekoyepa ne man alcoholic touch channel so taste no make a difference quality assured the fina ko ibanum sa challenge Jalika e bono mari se ebetu challenge chalibites and so edadin wona producer to appeting Kems multi beverages what na he so bejinya say Ramzia do to empush of mine 0246 955 678 0246 955 678 Agba center nam do aduru no kure ni nyamian fidie mu akuni abrane omde abegu anya asem ketua na omo ankasa no omu twa scan na afem fidie ni yan hwemu woni padua ni mu a nkaso am se hwe na to nsa na D40 nchen na ne yebu asem nkan che so D40 nchen wo to nsa hwe na so mu wam obenya asem na ne yebu asem nkan che ma chesing him ba for nyum pentia eti kwame agba center ne yedu na so abo fo yi wa ya na pai semo eno so ya se na ire hu na wo sro abo fo yi wa ya na papai o ho kwan se o to nsa na mu da bi na D40 nchana so o se ye wonsai kwame me de ba mo amo jampa o nim nyansa ina ya da o ni pe wa ye yi wo hi kwame me de ba mafuso okay yanko enti agove heba center so mo to nsa afro bibia no mu fide na ehwehwemu a enso senior za bia anim me so nsusanso no o pa kina akwa aburuchire sa pepepe na tie etimi so ya de bia inta ni padua mo se bra se onompem se onamani se wo chese wankasa umojam me so ni nyina ye kwa agove heba center mo na de agove fever abedwa so na no ya de bi ti se malaria ni fever odo ni nyina no nya bi no ma asie betu agove tonic nso odwa so a oba nya bi no ma onsebuo mu ha nyina etu asie me so koko na edi unya me ni abema bema wo ne ma eche pad
eti ehu sunsu ya da ne mantem mesre onya biwati den agbeve tonic ne basa esiesie ni padua no na wankase wonu mu atoso no atimi atibia di agbeve bam so odwa so wonya bi sasa empompo ensuani ensuabedie chese wankase pimples ahodo edi wonya nyina agbeve bam mona soap and cream so odwa so mesre na se wonya bi na de samina ni dware na de nku ne sasa so wenke 2 in 1 nemum oho chirewa uji samira na nko a utimi de didwuma nemum so nya samira no enya nku ne ka ho a wo de samira ne dware na de nku no asrasra e basa wankasa bagya tum se honam kankan ase atu saa so na ntem apropro wankasa wagya tum se honam na nya yesa sa pra honam so mona soap and cream kan mi enu bom etie nyina ye bohwi ni akọhwe agbebe heba center kira kwan wo de fojo so ka na ka se mesi kwa mo mo am wo dwo so na chi mo so fukuma sika musum besi kwa mo ye ne kwa mo hina himfie no na edi anim hwe eti nkyeremu bia no afre panimfo 0593 831993 0593 831993 Give us scientific abakenek bo wo danche won bio he nipa enu ya na ekunkum ye ho bacho ya sportsman as a woman e bacho nya kan ko isia onyi no afeda ne ho di title e wachi ka se na so wachi bremo o ne ko give us ni nse nipa dua no nipa dua me gina so part se de office so bar pepe as a give us die majo na tum matim so pai so bi entom nika no onko kan se o ka se bi abuo na se o se baby wachi ka se bi dompe ho atofri bia no mo ne ko give us scientific abakenek ne nse nipa no so se bo udenche won bio he wonantia ona kebompa kasa pampa die che utipai malaria therefore sia die waku keke ezoko give us ne bo antentem udu ayo physiotherapy didi ho akwanche ye ma obi ye massage ayo scan lab test nyina oko give us e ba so nyina bi